Mame mo akwaba enfa ombra GCN page so meeting ede adwoa searching. Mr. Subscribe to my channel. Found some ya bell on so. Ubenya notification. And some ekoso o memu na benye bi atie ananse ubenya bi ahwe. Ene na afia hwas nega na okase. Na eden sem na afia ka. Afia ne sem o kan na ne sa denti na Ghana for motesa. Adenti na Ghana maya ye womi. Bibia mo de baye politics. Bibia mo de baye politics. Mana dasem. Adenti na motesa. Na His Excellency na Nana Dankwa Akufo-Addo. A o sesebio. Yentu attacks wo memu na o fanti kire o men Ghana for yeti kokum ye adwi. Yes dasem. And now no COVID-19 e bayi a ye call lockdown. Enye His Excellency na Nana Dankwa Akufo-Addo mo bro or where they am or my Ghana. And o case yenji insu free light free e wa bra ye call lockdown ya anka Ghana fun ka ye wahi. Anka ye call lockdown nya de anka mu benye sika kwati o water bill anaso mo de beto light ade. Enti se ye use awie na na do se ye ntua na on fesika ni bi nsie na so man no ho kire na ya sanso ko fesika na mo se den mu ntua e na mo akasa na na do ahu mo papa na mo nyedi na mo endisifo se nka mo so na mo wa bem ka mo beje tax na ka mo beje se mo na mo wa bem na yari ebe sabra ye na mo ma yensu free light free a anka mo beje mo sika enti mo se dade e na mo ma na na do ne ho ntoni na efi a kire se budget na mo ready na no na do nse yen chinchina se yentu a tax a enkosi awie yo tax bebe na do sesa ma ye no anka se yentu enkosi awie na emo mo se yentu a tax ni nkodu embre bi se na ebe ye mo benye sika kakra no mo de atoto oman sana budget ne kan enka se yentu a tax a enti sisi bia be fa bia na do tax bia be fa bia na do tax no enye sa net na Ghana fo mo ma ne ye ya kakra na ye boni ayefo na de enti afia ne buafo waje go kekensem na ye na COVID-19 ye ba ye ne na do kan ye good dem o si hey man ye mpie because Ghana fo waka se mamu nkwa ha no o si o bifia na eba wo bone to ne efina no ba wo bona no na efine to ba lo yari ba yikra no mo se yari abrofo se yari na aba no virus no upia o de besa obi onni obi kasa na wo get close to the person na o de besa no enti she mask na use hand sanitizer na yema social distancing ye djuma Ghana fo se hey ha yente yare na aba na emu aye deden na afa na obi ye obi atu afa na obi nchi obi na do sese mu nti afutu de na mu nkoda na do sisa yengu dem ene boso ne ba kwa ne behwe Ghana ha ye tiem kai aye na do ye wu okwami gunye na de a na ya menchad na do ebie ye ene ye bai na do bie ye kwa yare bai getting to 1 year na do ma ye fi insu free light free na ni insu free na light free na do se ya boka nti na no budget o mberedi ye ba betu tax e wo ho na tax na wo kan nti enim se ene se na wonya wedi a Ghana offend is a water company limited for no de wo ye nenye nana ye wo ye ba Ghana has asis ye ntia light bill 500 cedis da sorry water bill 500 cedis 600 cedis 1000 2000 nana behwe wani suade sisi water bill na about 2000 or 1000 Ghana cedis nana den sa tax na wo do si ye ntia nana ya ate ase betua but sa tax 10 pesos na 20 pesos na mo kase sanet ni de nana se when in call water bill hon na mo fen call because nana water bill no dey are too much 2000 600 cedis 1000 nana too much because water bill de na ka aba 200 cedis aba kase kura ya 150 what I say nana water bill no dey mo ye dondo we friend say tax ni dey say you tua na ye dey your mind ye but nana waka no Ghana fo mpanifo omo mbese da ye de bi mba da omo do omo haw nyina gusu agi yinska na enye nti water bill ne de nana twani hwe yan kakra na emom tax ne betua na enda fi assurance dey get say tax nana Ghana fo yenti tax ne because nana do boa yen papa e wa bra ye kwa ahochiri mu na yenti ensem fi assurance ne ga e de etodwa yes Ghana because of political gains into no kra wo ha nipa ntumi nka bibia ya politicizing no na sente sa time a corona be wia ye no
Say His Excellency Nana Akufo-Addo anche yensuo ne kane frɛ no bi nke bebodam na nke be na kwa lockdown na nke be na twa light bill ena sika no so edi tua sa light bill, free light and free water no ya nka no wo budget mu ba bia se obia metua what in ba bia eyentro budget ni reading asem o mo kan ne se yeah to two taxes mu kakra COVID relief tax na sika na me no mienu nyina di ye no abaya pebia to na dachi asamfofo be wian a yenya bi ne ye de akwakoye menua we enye na nka ye den what you say o man bia ye the taxes and na chichire and NDC for ba na de o make a tax no mo fa bi meto so entum ye politics they say kame akoye se Ghana ha because of political gains into no kra wo ha nipa ntumi nka bibia ye politicizing no na sente sa time a corona be wia ye no say His Excellency Nana Akufo-Addo anche yensuo ne kane frɛ no bi nke bebodam na nke be na kwa lockdown na nke be na twa light bill ena sika no so edi tua sa light bill, free light and free water no ya nka no wo budget mu ba bia se obia metua what in ba bia eyentro budget ni reading asem o mo kan ne se yeah to two taxes mu kakra COVID relief tax na sika na me no mienu nyina di ye no abaya pebia to na dachi asamfofo be wian a yenya bi ne de akwakoye menua we enye na nka ye den what you say o man bia ye the taxes and na chichire and NDC for ba na de o make a tax no mo fa bi meto so entum ye politics they say kame akoye se Ghana ha because of political gains into no kra wo ha nipa ntumi nka bibia ye politicizing no na sente sa time a corona be wia ye no say His Excellency Nana Akufo-Addo anche yensuo ne kane frɛ no bi nke bebodam na nke be na kwa lockdown na nke be na twa light bill ena sika no so edi tua sa light bill, free light and free water no ya nka no wo budget mu ba bia se obia metua what in ba bia eyentro budget ni reading asem o mo kan ne se yeah to two taxes mu kakra COVID relief tax na sika na me no mienu nyina di ye no onkoye ni yi o obu obaje oba onkotiti ni yi what you say make sense so biem when you allow a 14 years boy, a 15 years boy to drink Smirnoff Ice, which is alcoholic, are you doing good to that child? Are you doing good to that child? Sa kolani di 18 na die no be. Sa kolani di 18 na e die na sa kolano obeye. We should be bia. It was a way as a young girl to raise your own children. Do it. Me awani na ye peduma na fa wonsa ye. Madam, uton nsu a unye kurasi ni o uton nsu a. Let me just remind you something. Mama min kai mu bibi ketuwa bi. Me ame papa ose Kwame Despite. He is, if not the richest man in Ghana. He is one, if not the richest man in Ghana. Today I came to remind you that Dr. Osei Kwame Despite, Wayeden Otonchine, you two iodated salts. Dia Otonchine. Now, what dear I was soon to mean donchine. Oh, what dear I was soon to mean donchine. Dr. Osei Kwame Despite, Oton Enchine, he sells salt. For once I do my Uda. We are doing Uda. Dr. Oforisapo, specialize here on the 30 year. Ensure. Why the woods to catch Dr. Oforisapo? Oton Onsio. And no pepe casa chrawajine. Otonsio. Otonsio. Obi Umia. And I want to be your mommy. And I want to be your mommy. Me and my children, we've been homeless before. Me and my children
I said it several. We've been homeless before. And if your mommy is homeless today, it doesn't mean she'll be homeless forever. If you don't have it today, it doesn't mean you will not have it. Me, I'm strongly against Obidineba. Na Ujana, no. Ekurawa. Hey, una ukurawa dio. Una atiana wote. Una okasa na wote. Una betimi aka wono kure achire no. And young ladies, we should learn to cut our coats. First, you need to cut your coat according to your size. Obi one size and a so change your coat, no.